miseri abamaraika bagwanigani nomogo natoita onegoro akoigorere miseri abamaraika bagwanigani nomogo Senye abae obore Baba sabere mose familia yao Nyasai abase senye abae obore Timoga asomorebe Pendera ala salamo kindana Nyasai Timoga asomorebe Pendera ala salamo kindana Nyasai Natoito oregoro Akoigorere miseri abamaraika bagwanigani nomogo Natoita oregoro Akoigorere miseri abamaraika bagwanigani nomogo Akweri nene titoro Otimu kubuya na kumuganyo motoria Atoire igoro Amakweri nene titoro Otimu kubuya na kumuganyo motoria Atoire igoro Timoga asomorebe Pendera ala salamo kendana Nyasai Timoga asomorebe Pendera ala salamo kendana Nyasai Natoito oregoro Akoigorere miseri abamaraika bagwanigani nomogo Natoito oregoro Akoigorere miseri abamaraika bagwanigani nomogo Thank you. Na tunawaambiaje? Amen, amen. Bia mono sana. Tungependa kuingia sehemu nyingine, lakini kwa sababu ya shughuli ambazo hatuwezi tukaepuka, waheshimiwa ambao wako hapa na wamevumilia sana, wengine wamekuja, wamewaacha hapa kama wameketi, wameomba kwa hisani zetu tuwaruhusu ili waweze kutusalimia, waweze kuenda. Sasa bwana director, naomba uniruhusu nichukue hiki kipindi kidogo tu. Mheshimiwa Matara, naomba tafadhali huje ili ukaweza kurecognize timu yote nzima iko hapa. Ntolega igano mo deputy governor ito amo na aba MC abange balega iga na boigo amo our first lady May. Welcome Mheshimiwa. Thank you. Biemono, the family ya Nyagosira, ekanisa, abasani bontiri, God is good and all the time. Biemono, asamalieta goroku Malak Matara omwemsie okiamo kama asenge ntoyo yechinsa nainde omufado ikire gaiga munganchere ndue ngora yane gochase family na ekenyoro gionsi asogo siria umugambi ito former chief ulenga so obwo semia okonene igo buna abantu bakiamo kama tuanyolere keranya kerekenene mutusaberanie naende pole nene iga ntore nabagambi twachire na barabwo naende sauli ya maskani ya assembly nimbwate umurayone rido majority enale gosaba muracha ase egepindi egeke ochegocha egere o introduce abageni banda bonsi na abali tuwacha na barabo egere toko chinsa
ngotigande getoro kyani geshingi kiri busano asenge intro go sire program we bia mwana Nyasaye tikabaseni. Mheshimiwa, unapopanda chukwani egari KAU 262W, egari ya KAU 262W Koranche kenda Yerusalemu. Karibu. Tumsifu Yesu Kristo milele na milele. Kwa majina naitwa Henry Moracha, MCA wa Basi Central na ndipo yule majority leader ya Kisii County Assembly. Mtaniruhusu nipeane pole zangu kwa familia ya Untiri na jamii yote ya Kiamu kama ward, Nyaribari na Kisii County yote. Sababu muda umeisha na naona Father Nyangota naangalia Biblia, sitapoteza wakati. Nitaomba MCAs wote, Your Excellency, uniruhusu niwaite wakuje hapa waseme tu jina, waonekane, watoe rambirambi. Niite Deputy Governor tumalize hii maneno, aite First Lady. Ya tara mnu muntu kuminyoka. Aya, dakika moja moja. Tumsifu Yesu Kristo milele na milele, amina. Eyenere mbande MCA kwe ward ya Ichuni tingo kwana mange kena sabengeringa Nyasare me family yo Chief Saplon mo chief olio raira ni gabe chama ni kanisa ya Catholic ya Kiambire ga sama tuka mange, especially chinga gichirina rekori ge kerogek kirina rekonya ko checharigwa na bambwata ko boka gandengare mereria obebuna Daud na bora gambira abantu ba Ichuni na sabire Nyasaye mubeke abeko moiko ya saragaya asereteria tata rio mwana rio moikomo chenu. Amen. Kotigerande family omongena wae amarigane tinonya gutangasa tigamwara riko chiari nje nanya kobeka sani leader watangasa na litoko iwairenga wase kwe bacha. Tumsifu Yesu Kristo milele na milele, amina. Abakatoliki mbarabori na rods na ego mwamanya na nchino mukatoliki inde na inche tigangiriri bageri korongora ya nego chiase family. Pole sana sogosire mugakoyo nchaso akoreke maene na mo maete, lakini na igure mangana akwaniru gaiga igoriyo mugakoyo na imagine na renge gete getanga na somire gaiga mugakoyo ganchita masomo. Number 2 mugakoyo ganchite kanisa na magacho ye kanisa nebinte ibebere na bitobwente gokora ekarato muyeta so bwiko bwinsi iko kini chile sonda basabenga moko rugaiga. You learn those lessons from omugakoyo sire tikanya sabe ke nkora ya asaga ya ndara miye family timbo atimangana mangenda akwana nchekuru ku pito tachi ose nyororo gondo mu MCA kurumonyero gari bogetutu abantu ba Kiamo kama nabantu abayamure nande karongorije mu gavana nabantu temba kabata abawaziri babere no mu muroyo kurukumatara no muntu miya igaro muntu soft ko kwana ngoraigo era tiganya samo bwatsi na munya ko muhamagoro mu support no mu gavana bia mono sana na nchekuru ndege toru kyana ya 3000 gotia safe family. Asante Mbia mono oyo no ke karati ganda ikigenti kentoke yeria ye. God is good all the time. My name is Fanis Maneno Nyambane, denominated ne party ya ODM kati sio mugavana ito Paul Simbarati na Matara mwama kete chikura ko ODM ekageranga ba nominated. Abantu bakiamo kama pole sana asokoluzo mugakoyo. Mama Karen pole sana. Be comforted and the family. Abaiboli, one word, I represent women in the assembly. Kindly be present, mothers. Ekerabana baitu bale erusa. All the best. Mbia mwana seri baga, tumsifu Yesu Kristo milele na milele. Nenje tigangire ribageriga nyurwe engora yane gochese family yontiri. Nje I've lost a good uncle. Sablo ni uncle yane yako garaga iganinka. Nenje na wake nkunetenga I've lost an uncle and a leader. Oreko ngwa oba semia. Mwe especially kera na itwekero yeke kyobo MCA. No nyonte betinga
obugambi waite kwa boira Nyamira batire na bar ko advice on te yo bugambi bokorendwa so nabanje nabonde touched na nabongo musabirara arabia seri tankoro kusipora kerobo matundra nje seito ni gaiga pole sana nkwande engora yane ese Aunt Kalen biamu. Thank you so much miwa tiganda ngilie chairman ye board oli okulika abantu no akuruga iganya libali atote gusenkulikara abanyalibali gusebona chairman karibu kanya kubeka machibu mutuota ya abanyalibali gusenko balikole guseka bana koete gasi uchikulika basi gusaba gitutu boka. You redo maturity amarieta naron mauso ibunguso saito na ige factor kurmoino anjena chire ochoini county government abantu baseito kwa family ya the late chief Paul waambio alengo mia muororo wanjisemi naende wanje to bogambi so bogambi bwarenge ngobera arengo nero muntu mutangani oje to vismate agaja kungakira mbia mono nga obogambi obobolende ya no boito twenze asinga jijinga kichairire so unfortunate mogambi yo asira ekero twabwate umupango bwo kwenda korora agwa ebo governor His Excellency Paul Simbarati engakinero lina engekero technical mugambi ajete ngamoe pass baganda wani governor tuage twe keranya na barabwo na ende bono ntwabu atomo bango na senior chief bunde nere na bachi bonsi togende kwa governor igorende senior chief bunde ekerenga kie yego chako ikachetale kiki cha isira kwa before the Christmas obogoli Kalen acha kuwakilisha omwanchoye ojitwanjete very rare nyo mochibu anjire lakini mugambi was loved and it's good politicians moira matanga ayabia lindaire na masikani ali omuchibu itwabwate pole sana family and I'm humbled. Again, one before I go, Mama ete ntoribwate deputy governor. Deputy governor okorokwa Elijah Obebo. His Excellency Elijah Obebo. Kurunyari balibone rotobwate 2032. No monto mororo bunanje. Offices are accessible. Motuge ke atuge ke romo governor. Elinde toara legweke rogeke kurbo basi ya rais. Obwali bagatokorwa na gisegi nande ntobwa simba rais yokoli ingoli kabuna teba abana amba koleta applications chobo nyagitali tikeda mbalimbali nobwalimu bwe nasali tindiko kote abanganya bali ngoli njende account yengima what I will do Buna mwama edena renge keroka, I will be very fair. I will ensure equity. Kere wodi ya nyora bia kulinga nemba ando wali 500. Na ande mwama edenga imbaro wako enda 30%. Wako genda se walia wako rusiko. Na ande nto buate percentage ende ya wanto wali barabare mafu. Distributed properly. Totome, we will give you the total number and the distribution every ward because kama no ito ata ke tomo korere ga share straight ito dabu atima aki ma bagata lo chiko ngupara yamba baga kocha puna ritu akor na to ka issue ama baga unangana abande mbaje te bagambuli ngalia maega alia nyaro ngabatebi there is nothing like that mabaga nyaro tayo to issue mabaga bunangana na ena bongo ja ko issue bunande
na ende moto merwe ward ya ito muligere morona ki amabagaya na ajabu na twale. That is what we call accountability to and transparency. Pia mono egasi ni ino ntobakorere gasi ngiya ntwe togia before 2027 abanyali bali monjachi na abande baetire nga am I fair or am like them. Thank you so much. Mawaziri wakuje, mawaziri wetu wa county Eric na Undabu, tafadhali dakika moja tu. Iganse ino inune lietario kamu kwana. Lakini maosa aye to nyago te bango be fair. Musongo taliko yuke husi, etali kore se ine etali yake. Biamono leader seribaga. Abantu bamitona bakoni biamole. Biamono sana. Nchasa Marieta Nerik Mienda no nkoruga iga Molemani ndomo waziri ase Department ya Agriculture, Livestock, Fisheries and Cooperative Development. To kolegas no mheshimiwa Governor Simba Arati. Tumekuwa na familia kutoka juzi. Mheshimiwa Gavana alikuwa amenituma niende kuona familia. Tumeshinda na wao mpaka jana na tumetoka na wao mpaka hapa. Tunashukuru sana na tunawapea pole zetu. Mkienda nyumbani mwende salama. Asante. Nitatoa pia mimi shilingi 5,000. Abakwaniri mwensimbu yamule. God is good all the time. Inche nkoro kwa Grace Nyarango indo mowaziri yo lands. Askorua se nyaribari chache. Na letre amagomba nego chase mu family ye. Toko batebi ngatiganya saba bwatesi. Ande abana bumuchi tiganya sabe nainwe. Tokora matanga sobo toereru. Na inde toko basabira se family nyasa abe nainu. Korunde ketoro kia nekia 5,000. Asanteni sana. Kwa majina ni Daniel Ondabu Nyakundi, waziri wa Administration, Public Service, Administration of the County, that is, kwa ofisi ya governor. Wakati hii shida ilitupata hapa, I had a chance nikakuja immediately mpaka nyumbani, tukaongea na madamu na familia na nikawaambia pole sana. Accidentally, the chief was my age mate. Na tuliishi naye pamoja huko Keroka in one house. Wakati nilipoenda kusoma nikamwaja kurudi nikapata amekuwa chief na mimi nikawa DO. Tumefanya kazi ya administration mpaka we retired honorably. Sasa ametuacha. We have nothing to say. We thank God for everything. Na pia ni kwa sababu why I came last is to say that Elik and me, we come from Kiamkama ward. We are ministers in the government of Simbarati, and we come from Nyaribari Masaba. Grace comes from Chache. She's also a minister in Church of Roads. Asanteni, Mungu awabariki. Asante, mtaniruhusu niongee yangu mawili, niite deputy governor, aite first lady, tumalizie hapo. Your excellency the first lady, tulikuja hapa Kiamu kama na governor, MCA wao akaambia governor hiyo hospitali iko hapo Kiamu kama kwa maduka haifanyi kazi. Governor wetu mzuri alipeana milioni 20 kwa hii budget ya mwaka huu, hiyo hospitali itaanza kufanya kazi, hiyo iko hapo Kiamu kama. Kitu ya pili, hapo sokoni governor pia alipeana pesa, akasema hiyo soko inanyesha ndani itengenezwe ili watu wetu wafanyie kazi. Kwa hivyo governor tuko pamoja na tunamwambia afanye kazi, akorera abanyaliba haliegasi pakabwe nombo baseito mate. Egento kende. Your excellency, unajua tumetoa pesa hapa, hata mimi nitatoa 5,000 nipeane familia, lakini hatujakumbuka father. Wewe sasa ukikuja hapa mbele
Father, upeane kwa niaba yetu, hata ile kwaya upeane kwa niaba yetu. Gosebono gaki. Erebuya gosere bobe. Nonye ne bitisa ati bino na rambia renge biya. Mote bia bibeke bibe boronge. Gosebono gaki. Wameniambia hata t-shirt zao walikuwa wamevaa haziko mzuri. Walikuwa watu kama niliona kama 20, wewe wapange. Unajua wewe ndio mama county na tukikuona mgeni akija mwenyeji afanye nini? Mgeni akija mwenyeji afanye nini? Mama, tunakuheshimu na tunakupenda, utusaidie kwa hiyo ili watu wakiamo kama wapone. Sitaki kuongea mengi. Seitonje maate gaiga ikenye. Mama akor friends na kingo tete abanyali bali mono. Senge njonje no muigwa gwa abanyali bali. Sitaki kupoteza muda, na muomba His Excellency Elijah Obebo, Deputy Governor wetu, aje azungumze na wakati wake, aite mama county. Asante. Tumsifu Yesu Kristu. Ngakimwawa mna motabu ati moese. Tumsifu Yesu Kristu. Milele na milele amina. Gakino nyetura sama be nzogeri yangondo ko se moyo muri mbu ya muri. Abamage gambu ya muri. Thank you very much. Kwa sababu ya muda niruhusu tu kwa heshima kubwa nizungumze maneno matatu peke yake. Lakini oma ete mauso minton kweba. Kero kwa renge principal alia. Kero ka nkwa etu shoko sileta. No yo ko ete shoko sileta no mumanyete. Na atigirawo. Kwenye wajire tusabatu warenge moyo. Ina asarigose. Titangani ndente ya maiga. Nobo serabu mheshimiwa Paul Simbarati. Na ntoma na abane family na chakaria. Nkarenta pole yaye ni kiangete na rendete na lero na aroriro mogeni ujira. Mogo simali nerato egechieto abantu baminto gaki. Ekwaya mwegumuna yako anuaria. Mwabu atamatu. Father John you minto na yo na iwa. Father Nyango to minto kwa iwa. Brother to John, I'm sorry. Atebete pole na ndo tumiru mongi no eme yarati. That's number 1 tukulingambu ya mono. Ili akabere njengo kwana. Buyamono kianda ge komi asa maskani muoro kiri asaburo aniominto. I am extremely impressed. Thank you very much for this discipline. Anara maskani yoko enyumonto omuya okorte mubuya na endo monto mochongoroku. I want to thank you one more time. Ngambu yamono asa maskani haya. Tinko yebanchong mwenyene, I'll forever be grateful. Mchenela Jobebo omokonyo Governor Paul Simbarati. Mwantebeti bintu bitatu nani saburo niyo yontebeti. Itangani ndo masikani ya sigavana. Ainkorwa. Mbe discipline ando muigweli. Na ndo molero ipaka 2032. Omolero noron kolenda. Beke metarankanga. Beke miyobo. Beke metemi mwamu tolima. Tiganti kera buti nkwano moikombu ate. Nyasawa ne karamu mwira nebu yasa masikani ya manene. Allow me to invite Her Excellency the First Lady of Kisii County. Welcome, Your Excellency.
Abantumba mintum biamone. Biamone laende. Uncle Kwambo Kasimba. Omorugio Simbarati. I've come here to give the condolences from Governor Simbarati to the family of Zabulon. The late Zabulon has been a personal friend to Governor Simbarati. But unfortunately, he's still held in Nairobi. He had to send me this morning. I came from Nairobi at 5 a.m. So that I can give Paul to the family. I've left all these men to speak politics. I'm here only to give the condolences message and the contribution for the governor. I have 30,000 for the family, 20,000 for the choir, 10,000 for Amachuma, and the father 10,000. The family, please take a heart. As a family of governor, we will stand with you. Biamono nyasa basisini. Asante sana. Sasa naomba chief. Where are you chief, please? Wapi chief? Mchibu ngayanda nani? The area chief. Please come. Kwa sababu hatuna muda. Please come. Chief atatambua the administration sehemu ambayo imebaki, including the retired chief. Asante kwa nafasi, na mimi nitakuwa mfupi sana kwa vile chief mwenye amelala alikuwa mkubwa wangu wakati aliretire na mimi nika take over as the area chief. Sasa kwa ajili ya wakati nitaomba serving chiefs wale wako kwa field, tafadhali mkuja hapa mbele bravery ndio tukimbise muda unakimbia. Hapa kambi bali in the service tafadhali bali ba kole no mugambi ontiri wala very long period from all areas of work. Mkuja tu wala just a photo na inomorla kananga mwacha kolera umugambi no. Mokeiro ongeli kurbogeche agende asi eliete inali mokeli ongeli from bogeche aenda huko kwa ile gari inapepa mwili abagambi mwalugo skaiga mwakwe bicha singe jingaki kera ntoje gutwala time track wane twins abanyi nambale gari na barabu ebanyoranga babire bobe obamentre 20 na kimogoteba na chuma cho chibes chabo aya chibesa chama chuma ninche mbwate gaiga igo the right person yaiche I hand over the money chibesa chama chuma. Oh please come mwaro lero yinair oyomo muru mwabo mogabi tata nando waikili. May God bless you. Thank you very much. 10,000 shillings I've counted. Kwa vile hatuwezi ongea sisi wote, nitaomba Chief Vunde umeje make a statement on behalf of the chiefs. Mbiamono chief otwachira igasenge njogo sira kwa omo chief oito mwakabo maskani mugakontiri okorete gasengia mpaka chinga kishiria serikali ganete agatumuka na bona nyasaye bwanjira tumwekuru ase oboiko bwensi asenge ncho toto tukwera chisa chinyinge egati ya itaiga ntore na bachibo baito abarure isiko ya constituency yega kumuranje rieta ryo kaiga nengana ya
Elieta lioko. Bali ba isikoli tangani. Tumsifu Yesu Kristo. Kono kwa James Mumanyi, Senior Assistant Chief Nyamwara Sublocation, ando mugaka Ontiri Maremu, ncheno mungwansione. Ntuacha n'abantu kurusei topake kwaya, tiganya sae abe kwa moyo ya sagia. Albert Mishira, Nyakumba Sublocation, Riamagan Location. Pole kwa familia ya Chief. Ncheno mugambi nyagaka kuru Masimba, naande umugambi Ontiri, tuwarenge nere kiombe, kia kisi welfare. Asende mochama yo Masaba South. Go pole sana sa bantu boito. Elieta Janet Omoyo, Assistant Chief, Sublocation ya Mubamba. I'm the host chief today here. Na ande wacha ni washukuru asobo toerebo endere kororekana. Karibu sana. Bwana asifiwe. Na inche nkoro ku Jason Yonkobo Ontieri, jeno mugambi unyamecheo, ase location ya Ibeno. Ontiri tigarare na asabire familia ya batwaro baremereria, na ndo mone nabago semeria, ontiri okorire gasi engiya, okorire gasi tigomo nazi sine familia ya buya mono asante. Biamono, Elieta Ndagira Satera Nyanga, Ndomo Senior Chief, Guest Location, Mo Chief Ontiri, was a colleague, asabantu bali batange tukanyorobo Senior Chief, tukarunyuma, bari gotosomi. Secondary, Ontiri ne cousin yane, Kurunka iga, eko era mama na ruweta sobo. Na ende, by extension, na renge friend, personal friend, asing enjo, ali wanja, njera na rego conduct myself, kuma jigo tu arengo mutumi abune ya district. Ana ba watenga gambu yole, gambu bole. It was very straightforward. Nyasaye tigamo konye family, pole sana so gosire ligumo haka at the wrong time. Nyasaye na barende, and alia saa tigere ligwamu Yesu asieke biamon. Eric Otiso Mochivu Nyamagesa. Biyano magambi to irande se birogo. Postini biamono. Oyon postini biamono irana gochiaria kwa nyorwa. Kumarancha bantu aminto biamono sing jogocha kotoreresyo mugambi ito. Na intu na bagambi twalerire mona singe je twasirire mosani ito mo semi ita segasi ekerekera bagaka ba kodregasi na bagotera kwa basemi waitu na agente kanene chief yanjite kanisa na baro tenga tiatomenye kanisa asinge incho ekarwa kodregasi na ande kwa irende bona se kanisa egento getigarite no kogendo nyasaye una bono nyasa moirega oto semertenga bionsi obikorire biribitigarite bono nintu turagendoro nabantu baito bens egento gwapiri bune serikali ngelinga siansa te basakora kana samatanga ebinto binde tigatu akorera ali stokonyara okona kwo gusaba gwaito nabantu baito bens yemora kumuranchi biamono bono ngochinde korangerie group ende chief Ontiri kera taite na rostie kiomba sare vice chairman. Group area retired chiefs mubwate welfare na chief. Tigambali ko organize no inumoche iga kitai ibere kinse kya gisangu to mnyakire kera ndo bwata mo no diso itoga no mo SCC richa nyakawa. Ne group enene but I hope nere ne maitenga we present bwango rinde ndo itachinsa. Tiganda na biamona senjoli baga chief tio collected down aga ko gara na intu moyego we are part of tuligelie kamera uchiaria baga iga make ombe kianga okeritaite Kisii County ase Ontiri arenge umunyakero wa mwaka Ontiri na rulengo vice chairman weke ombeke kia Kisii County ngao welfare
naende nero yomo bwabansirishi bekiombe kekere tu retired. Igo indeed, as a family, we have lost our dear friend, leader, Zablon Ontiri Mugambi. No muntu bwa mangana make, nonye ori nkorokane miake menge kombwa, botamba lengutanga no mukutano, kengo jananyo mukutano ikire kati. Ontiri last time tetu enga moya angite kisano, na nero conduct mukutano yo mpaka ukaera. Ekerona alane tie ugusira kuyo minto Ontiri. Madam mwana ataka uchiche wa kwebichane familie, madam. Ena aruete nkabuona, nga ikapaka nyagitari ko mubirogo swaiwa, na inche nonkoleteki, nonde. Korueria mbe ngaget. Muna tuachagite organization ye, tuasiririo muchifu, onde tuasireti mochama, Ontiri atobere to ukabere. So father nabugo, this family nabekunire sana, nugusiriru kwa ya moito. Esengencho daite madam Mbiamono, karibu. Katika ntu ajato kamorora, mneke ombe, naende contribution yetu tu amegeti, kare tu anyore temeroberie konyora nyoru, tu arange tio mwana wayo omonene, tukamuhai chikonyora tu anyorire, naende ichinde nkorutore bono hiyo. Katika naende munatore ganto bwate kiombe kiari ta risk from Nyamira. Bali mukurigere biyana mokora abantu ba Nyamira barega. Esengenche group era nane mono. Madam munyore bicha yakiru Mbiamono abo kwando isaranse tugukora. Mmemaliza pande hiyo? Okay. Entagete mbogoli introduction yenya korega. Please bali mwaru bo machoge borabu step mokorega mwira na maya. Mbiamono bali mwaru etago no to bali mwaru Gucha South step bosio igasinine koroko boko iga. Mbiamono ine timu ya Gucha South bali mwaru bumachoge chache step bosio. Mbiamono bali mwaru bogetutu ya chache bogetutu. Okay, bogetutu ingi maskobosio bogetutu. Mbiamono aba basi murega isukamutu aba basi. Please kora igoko boko. Mbiamono halafu Nyaribari sukango bosi Nyaribari engima. Okay. Kora igatoroji to Nyaribari na beto bukoreti bado. Mbiamono sengenjo bwanjani obu. Tigan nduri bageli oyo minto nalega iga Jen basometa no murugi Ontiri Zablon. Because of that, Mbiamono monchari roje paka monchari obweto kezire lakini Mbiamono bonchari na ro senati gonde monya bere nyore na tironde. Esengencho Jen ngana ya mesengencho kwata bana mwasometa na Ontiri ngana monde te timu ya Nyamira. Mbiamono principal asamalieta nkuru kujeni matara. Analengo mo chief Nyamira nande ngachankaba omo principal chief Nyamira nkamana wocha gukolera kisi una omo SCC. Mongino kaleni Ontiri watu wasomete kwa manyanchwa. Kako nywa mwana atangana nituko nywa mwa sende no mukeke na lenge. Na Ontiri mokoyo ito asengencho umuiseko keana no to sogete amo igali seito nyali bogetutu. Igo mokoyo ne twakorire gasingi anere. Na ande we have done so many things together ebintu byo okumia ntanyale gukwana ga igabono.
igo aseng'encho ye family yaito yankase ito bwone aseng'encho yoboiri obwa bonene tobwate bwa mokoyo ito twaletire pole yaito naletire pole ye family naende naletire pole ye family ya mwane naende naletire pole ase Karen as a special friend n'omonto twasomete komikerasi eke Munyanchwa igo n'abantu bonsi banyari bari n'abachifu abamu na moroche bareiga bakorire egasi engiya nontiri igera unfortunate ekana igwete ngontiri osirire igo yarenge ebahati embe ng'ana are konyetinda igwa nachete koigwa ekero ebinto bia abantu kero omonto ori mosti amanyire nare gokora egasi eng'ao Nyasaye tiga abakonye naende mbuya mono omogambi ase okong'a ribaga eseng'encho father imokire Nyamira cha watere abageni abo nabara bung'are baru father otwabera abageni abaito barwara mbia mono chairman kwa niaba ya Nyamira team tigandete timu eri ya Nyamire suke motwe Nyamire suke motwe kwa niaba ya Nyamira mokia maoko asante nanje kwa niaba ya Nyamira etole joint Kisii County na Nyamira County ekarutwa umiranete tarikia yemo naba retirees bonse ba Nyamira County eba kwa niaba yabo eba atebea ngorase mukorara kwa Sabron Ontiri. In person Sabroni was my best friend twara abeire nere matuka mangi no anye university we were together igo no muntu muya Nyambire ngima donation yabo mbanga nabaleteire tiga totebe Nyasaye tiga seni engeye ase ni umongina Karen na abana baye na bachokoro serieta Francis Nyang'au Nyakundi musina kivo litaete munyakirogo Nyamira County Nyasaye abaseseni biya mono akitore barentere group eye Nathan Nyokange na kabere principal senior principal chief Kisii County na arenge no mo secretary ona koraigo Omanga wina mo secretary wekiombe mbia mono na father aina maskania manene gwato korera we cannot take this one for granted. Thank you very much father. Thank you please. Bien mono seng'encho chisa chiaminyokire master of ceremony na request too. Yes. Use this one, but whatever you do, please do it within 2 minutes. Just within 2 minutes. Na request Esisi Nyakawa. Oche, so that you're welcome. Medicinale ulegatia ito. Esisi Nyakawa ga oja. Nyamwe na request oche iga. Kagukola modis. From there to hand over to the master of ceremony. Thank you, Master of Ceremony. The chairman of this program, wa majirani wetu, marafiki, thank you for your coming. Your coming is of great importance to this ceremony. Mimi ni Elisha Nyakawa, Senior Assistant County Commissioner Eldoret. I regretted all this because Chief one time alikuwa my boss within this village. I say sorry. Without wasting a lot of time, me and Madam Karen, other things we can be discussing, we are very close. Na familia yake tutaongea baadaye. Ninaomba the Deputy County Commissioner Maranga, if you are there, please come as Nyamweya anamaliza kuongea. Akupatie nafasi. Why amekuja. Thank you for your coming, sir. Thank you. Asante sana Senior Stanley County Commissioner Nyakau. Family ya Sabron Ontiri na viongozi wa tabaka mbalimbali, viongozi wa kidini na waombolezaji wenzangu, amjambo. Nje Samarieta Nelicha Ogoti Maranga Setelegesu na Indomo Deputy County Commissioner Nyando Sub County Kisumu County. Igo iga sinacha maokro na arwete
maokoro yale ngo mabo ntiri igo Sabroni ostinyorire yango yane igo sese Jesus yarire tingo kwa na manke no wataba pole nese familia Sabroni ntiri sogo sira kwa mochivu na kolega za serikali ya Ethiopia akawa mwalimu na anda akawa mochivu akahudumia watu vizuri na ko challenge especially the young generation tonyale kubwatia umufano wo mochivu ali amayango kora gatubwati na asenjo yechi satite tikotakia mange igote tebe pole se gusira kwa mochivu. Asante pia mono nanje tigangire libageliga ndete ng'ono ya bene yo mheshimiwa Manduku ase familia ya Chief Ontiri. Mheshimiwa na nyora libaga agacha akarera re family naenda akabaige toro kiae nabo igo mheshimiwa na nyora libaga wetoro yo mtombongi aso mochango uri babwate Nairobi naenda akaruo mochango ye kwa igori tukoria lero twachire tole ne timu yo Vision Spino eregaiga lakini esa uri echisa ne kanisa kangana batirimu akwebicha igo mongabere ekogera naye gweda ekeyemo igo mheshimiwa no aramo nainwe kubwa mone nyomba yeto yabo nyamasicho eyene eri yararire omweshimiwa orerire nainwe omweshimiwa otenenire nainwe tiganya saba konye ebisyebi litukoria lera masabaya efamily omugambi Sabroni eseboke na enangero ngori aya asiringere busta ngoendo mongi na singikiri busano neriwemo egenda saba murabaria no tore nainwe tokora matanga yo morembe tiganya saba seni mbia mono. Thank you so much. Bono tuko na timu hapa zenye hatujatambua hata ni kanisa neruru chinga ya ikire bono gutubwati ta kemerongebere chuka ta kemerongebere igo tutete gutambua bagende baito barurare team nere yaru Nakuru yacha kwa Pole Milka amona Elder Thomas Ontiri. Timu yote ya Nakuru, watu ambao wamekuja all the way from Nakuru, tafadhali tunaomba msimame pale popote mlipo. Hatukuji hapa mbele sasa. Watu wa Nakuru, tafadhali. Watu wa Nakuru wote ambao wamekuja na Elder Ontiri, Thomas Ontiri. Yes. Wakaribishe. Sijawaona lakini ni kama wako pamoja nasi. Kuna timu ambayo imetoka Kisumu. Wageni ambao wamekuja kupea familia pole Kisumu. Kama umetoka Kisumu tafadhali usimame. Yes, thank you. Tunashukuru sana shule hili on behalf of the family. Principal George Ogochi, Principal George Ogochi ambaye ni principal wa Eskuru Yegega Store. Pali popote ulipo bwana principal naomba usimame tafadhali. Yeah, thank you so much principal kwa kazi mzuri. Tungekuwa na muda ungetusalimia lakini thank you so much kwa kutukubalia. Mungu akubariki. Pali ambapo msichana wa the late chief anafanya kazi Nyamira County, naomba watu wametoka Nyamira kwa sababu ya kuja kupea Mary pole, naomba tusimame tafadhali. Antobaru Nyamira bonsi pi na bongo saba mutene no Nyamura. Aba rirugura ari bakorere gabasali uteri onya muri na baasha kumuranche oyo mona bako minyokigoje kinsa kitaraere baasha teri ya mana erinde konye bintu binde byakwamire. Thank you so much. You bwate can do arrangements erinde eikegaiga. Now igontete ko arigania abantu bamasege bonsi pi bacha ko mungina pole. Bantu bamasege bonsi piba chagaiga signature yo kwena na pole ni ontete na inuko igo kubari recognize abana bagani na ndaba yiri bamana sana ucha sinkei ndocho mugako tenenele na banenga ibali biya mono sana bantu bamasege signature ya maskani na ande nigo mwacha kwa musibati ino pole nchumu akwebicha bwangu ga munyoko bwangu bono ase grupu iyo y'abantu bamasege omongina Karen tato mwabono ara oyore korere nene gucha sumu chiuyo na kikiagera tu abaleta iga ilinde ba kwebicha nchuko cha busio ga please kuja hivi kuja mbele ili tumalize
Thank you ma'am. Unaweza kuja mpigwe picha na wao. Naomba bwana MC Michael MC waelekeze hapa mbele ili wasimame hapa. Etimu engima y'abantu kurwa Nyakeburu. The late Chief Ontiri, the late Mamo Mwabo Mongina Nyangara, abantu barukurwa barukuru Nyakeburu. Abuna abayiri abanene sana gocha senkeye na gocha se enka ya Omugambi. Na inumwebe kange una babakuru ororo immediately you come. Eline na inue mororokane. Miamono yoro mwenge mubeke busi yoro mutamba bere magiga. Thank you so much. Abantu bali ba Nyakeburu na inutene nanda gaimure kaya nyagote nango ganga ndore ngamura bageni aba baitu ba Nyakeburu bali baje. Good njubana go cha njugo cha maiga aba buna bakuru ororo iga na inimoso mwa kwebicha ndimo bere ranga. Jasimiu unajieka tayari. Tukimaliza tu hivyo utaimba then tukaribishe kanisa. Mungu wetu atupenda, Mungu wetu ni mwenye huruma. Tunapaswa kushukuru kwa Mungu wetu daima. Mungu wetu atupenda, Mungu wetu ni mwenye huruma. Tunapaswa kushukuru kwa Mungu wetu daima. Utukufu na ukuu una yeye Mungu daima, anayetupenda daima. Yeye Mungu anayetulinda siku zote. Yeye Mungu daima. Una ukuu una yeye Mungu daima, anayetupenda daima. Yeye Mungu. Biamono ni kama wamepiga picha, tafadhali inua mkono. Mpiga picha kama umemaliza. Naomba tumpe nafasi kolera. Toe ngina kolera nera ya maana sana. Etakekeyemu. Abantu bonsi pibaru Nyakeburu kemo kunya kuwakiri kondo mwakeli kuranje igoto minute ngachikase ni chonsi pi chio to the late Ontiri mwensi pi moche abantu bonsi pi kurwaria mocho gochaga abantu banyakeburu bonsi pi gotubwata tabayiri bonsi abamwakire ga senge tuya amabaya abeire katika tokomeka onsi asenya sae gakoera nyasaye nere omutongi na nero omanyete amatuka yakiro yomo byamana se mwensi mwakire kurugusiyengima na teskise machinde chonsi abar kise mo nonya kurkiwe kitaun kinene iwo nyasaye tigabasesenia ega kogera nona se kogera kira paso koire na gokinka iga koba kongwe ko nyasaye nere umurendi ande ko batabiga kamo ko imo kana se kigali saba nyasaye litangani ande ko mwakolire na rusaba nyasaye ekiara nyasaye nere ekere nere okwata kireke mo igura sense na yongo te basa bano baito bonsi bali muri kirusa muri kise mo kinda wao kamuranje igwera abayiboli umwe nege ntekemo igale next to God anya yani aya osito kwana omonane nere ubwate kirekemo igo punabona twacha Biamono. Konya bantu bonsi. Ona sabira osi asikoete aserio tolia Yesu yo motori amena. Amen. Biamono sana. Bono koraiga. Salute. Biamono sana. Abantu abamba koletia mayaga gocha. Abana abantu abaya. Bona abantu ba Nyakeburu nchwango gocha. Chikase ni chonsi pi Ontiri nchugocha. Baburuka nema
baburuka nonye barororo bande bali bacha late tukora ni bicheka togende onde tacha koleta complaints chinde chons we finish biamon toro chibono nchuko chegende tukolera ni chikazi ni chanya libali masaha lisosera chuko chabono ncho we finish kote tukaitene itaikange ikomi yomuno mokatikista alega igara akule na tinga kichekanisa which is good. Aya ababarobono mbago cha kukwana nebicha yokatuka biamono sana bona nabotoko ndatui karanse nyumatua kolide nsemeye fundi wa mitambo nyumatua kolide nsemeye aba yirimbali bamana sana twiba nande tuwateka chinsi nini bamura bamwabo maremu bamura bamwabo chief kemurantie nchiguocha ende nini mwakwebicha bana aba yiri bamana sana kabagendere tugocha ntobwate chigurupu gaiga chigurupu cha maana sana ntobwate Vanchari Women Group eyeko led by Lois Omari kemorancho nyamorororo na ina mogucha ni basha yino gocha elinde tobatambwe bamura bamwabo nchigocha mwakwebicha Chango chaiga doji sachar tenaiga masakaranga yar muga kolisini nga yar please come tenaiga bamba marba mwabo ati sinoda robera gabu mwakwe bicha please stand there ataka msimame hapo igonta kete korora principal nyakundi acha coach please come nyakundi ne principal the current principal nchwa mwakwe bicha please come atuna muda please come abamba muraba mwabo abana ba muraba mwabo na baiseke ba mwabo tenaiga mwakwe bicha omugaka masakara acho inie timu ye no mugaka matundura be tayare tokorege nteke na bere como tu averege kore program go state na professor ngeli amekuja karibu sana sasa ninataka igonta katakora sisters and brothers ndugu zake Zablon waingie hapa Ontiri family please come njuko chaiga tenaiga mpigwe picha. And I think it's in order, Madam Kalen, if still you have strength, please come and join them. We take over. Aba iri nabange nebikundi nebinge sana tutara recognize. Mama eko msimu bono ntorochu mheshimiwa mrefu no aramu na intwe na mheshimiwa Albert no ale gaiga lakini abashimiwa singinjo ya maskani father no ara na ndichinga kichya elire na ndento maite musigete kanisa. Tika tokoleiga father koleiga abaye chinga ki please konataka kwa niaba ya hiyo familia mpatie pakipa sauti patia kama kaka masakara please on behalf of this family a statement alitora kore we are sorry fathers mbiya mwana kegimba seli baga abana bonsi una barega tali ba mintu nimanye tayi ni sema ke noyo mwabo ntiri yes abana bonsi nyanjete na barumba nyanjete igona abarete ire pore nino kuruchache mwana one mbia mono mwensi ndoje nimbaroche ngai Mariamu ngai ari hono Mariamu naye kwa bero monene mbia mono sa mbia mono ke bas munya saba sese ni mbia mono nabogwata geteiga bas bono kwa sababu ya muda ntwara angelili kale nsancharengo abana ba minto umoje goyo no yo ino
Just, asa masekania manene Tom, be very brief. Asante sana on behalf of the Ontiri family. Towote wa pole sana to my late brother. These are the entire Ontiri family, brothers and sisters. It's really painful. Our dear friend and our brother, the late Senior Chief Sabron Mugambi Ontiri, Oralile, it was very special to the entire Ontiri family. Give us strength and comfort to fariji sana, because the few minutes from now, during the time of lowering the body, that's the time when it is really painful to the entire family. To savere, nyasato e chinguru, a family ya tigaire, God to take charge, na to sesenie, na to e chinguru, ekera kurene liya kabere, tove among the saints, those who will be singing that song of Moses and the Lamb. Omoiso kabisa, abantu tolegaiga, totigo mocheso, toligere Yesu. Totigo mocheso on the wings, toligere Yesu, because it's our refuge, it's our strength, it's our hope. Ndiye matumaini ya kila mwacha wetu. Mbiamana asonsipe, teganya sato sisene, nagendele gotoa chinguru as a family. It is a few months, you know, when our dear mom rested. Few months ago. It is now another, again, to kenda ya Kongo, lakini mbiamana asonsipe, tusavere sana, after the last moment, so that when it comes that lowering, God to give us that strength, atupate nguvu ato echinguru, so that we grieve like people babu atena matumaini ya kwamba during the second time when Jesus will come, all of us and our brother will be among the saints who will be singing that song of Moses and the Lamb. This is our God we have been waiting for. Amen. To talk from this bad world. Amen. Please salute the family. The two principals. The former principal Nyakundi. The last one, Paul Sana. Nyakundi atenenalia ama current principal. Our dear brother who is away from us, Elder Cherry Ontiri. Now what a small message he wants to convey to the congregation. Give us just a little moment. Our dear friend and our brother Elder Cherry akombali sasa na sisi tomo yangeta eke ya mwivile tui wangona kia okuana. Hello. Hello. Yes. Eganko irali wageli. Mwenye wete. Okay. Eganko irali wageli gotevi yo minto mano minto kare ni navana ba minto pole aso siria oyo mugisangione oyo toiwo mo tugasopa koma nyanchwa tuira kiumbu tukakina akanyori gasio bochip tuabeire tugo gukwana nere kerekero ntwanya go sana etoko museramo and the last time twakwane tena chief yarenge tu chiwikibere ekarago chigosira akanga kresimi akansabe gentata getu tukakwana komo gankubori abana ba mugambi chief ina chief kuchakero mwana
mura kirivu mwana ontiri kabe murwa maskani ase kaleni murwa maskani amanene aso mwana aso mamo mino na ontiri na aya ntutagete otware family na abana ba mino nyasanya ariko basinia mbiamo na abantu mwenzi mwikira agwo professor ngeri mbiamo na sogoja na machogu mbiamo no na simba arati na abantu benzi bakiri go twapole nyasanya ariko basinia ne kanisa ya katoliki father itugo baira ndi mbiamo no asichinga kiki mwatoire libaga ligiya na ari mwatoire liberera asogwe usira kwe mwana minto mugambi oyole itaya tisini achieve nyasaye tiganya ko basisenia tonyare ko nguseramo na moko genda mugende ne risori endro ya nyasaye nje nkoro guchiri ontiri mugambi etokine te komo tukaiboru komo tugasoma komo tukaenda bakaibajo tukaja gutiganira ibajo ekero najita masago nyasaye are ko basinia abantu mwakira agumwe. May God bless you all. Thank you. Biamano, the two principals, Likondo ili Nyakundi na my brother. Kole summary. Thank you. Familia, mama na members wote wa familia na sisi wote waombelezaji tunalete rambirambi zetu kutoka Mobamba High School, na napoongea naomba tu dakika moja kwa sababu Mobamba High School pamoja na shule ambapo Sablon Ontiri alifanya kazi tunaomboleza sana, na hivyo basi naomba tu wafanyakazi, walimu, BA officials na board ambao wako hapa, njoo tupigwe picha pamoja kwa heshima ya mzee. Mkuja tu tafadhali. Alafu ninafahamu kwamba chair wetu wa county Kesha yuko hapa na principals ambao Zablon alihudumu katika board zao. Tafadhali dakika moja tu tupige picha, ni vizuri. Zablon ni mzee ambaye alifanya kazi kwa kujitolea katika shule yetu ya Mobamba. Mzee Zablon ndiye alikuwa kiongozi na katika kamati ya masomo, na kila wakati alipigania sana shule kwenda mbele. Ninakumbuka hata tukianzisha subjects za aviation, technology, Chinese na hizi subjects zingine nyingi, mzee alikuwa mstari wa mbele katika kuhimiza kwamba tusonge mbele na tuweze kusaidia kuinua shule hii kabisa. Kwa hivyo itakuwa jambo zuri tunapompa heshima zake za mwisho, na kwa kweli ni bahati kwamba hata kamati iliamua kulete mazishi yake ifanyike katika uwanja wa shule yetu. Tunafahari, tunamuombea alale salama, na kule familia vile vile Mwenyezi Mungu aweze kuwapigania. Thank you. Na niko na heshima kuu kumwalika former principal ambaye alinipatia baton. Alifanya kazi nzuri sana na alifanya kazi na Mr. Zablon kwa muda mrefu zaidi. Aweze kujema tu jambo moja. Karibu Bwana Nyakundi. Thank you. Abantu bami ntombi ya mwenzi. Samarieta Samuel Nyakundi. Nyangenyo, former principal Mobamba. Tulifanya kazi na Mr. Ontiri, the way it was said by Mheshimiwa ama CS Machogu, Engineer Nyakiongora. Mobamba has reached, especially from the funding from the government, because of the rate Ontiri Sablon. Thank you. Mweli opi abana baye familia yaye tuanyeganira Nyasaye agendera kubasira asinga kiyobo kongo. And the entire staff management of Mobamba, please continue to give Daktari the support you are giving him. I've seen this is my first time to come to Mobamba after retirement. You have done wonderful. God continue to bless you. Mpatie nafasi ya kutosa kama vile munipatia. Akimaliza ataenda kwake kama vile nilienda kwangu. Asante sana. Asante sana. Thank you. Vanchali nchubono. Bono nkwano nchiyo pi. We are very serious. Bono okwana nkoya. Na secretary tenena gaiga.
abaheshimiwa mbara buna bagukorega abaheshimiwa batokwani batoero ngori yabo na secretary nera kwanengane moga then we finish aso wacha kwa hivyo Yamono MC weri tukoria rero umongina bwo muga kontiri abana baye abana bamwa bo muga kontiri bakoragwa na Elder Matundra tigana intukoru bonchali tobaye ngora yaitu nje tindiko chiko kwana mange esenge nche tore na banchari ba minto nande nto bata banchari abagaka ba minto tigamba elibaga bakwana na behave oyo muri gukwana oyomo wetanira kimono oyomo bwe kabono otwaru bonchari otole team yabangina bali bago support Jubilee Party nande otoburuka ina bagaka to Council of Elders bako Rukisi County abwo ase umugambi Matundura ari umunyakerogo ase county ya Kibere na igo tuachira kwa masikani wetera masikani yo mugaka Matundura and we extend our condolences to the family of the late Ontiri. Mzee Matundura, thank you. Please come. Kucha kwai, please come. Tunamalizia. Chote nenegage kogara umetambulika. Tumusifu Yesu Kristo. Awana wakatru kibara tumusifu Yesu Kristo. Na ike nacha na tumwa no mwana Edward Kisemba nkonyo mbongina Bontiri kisiringi chieru sana. Na roje tuga kwa na siasa senge joro mukatru kinde. Ngokorera emizango cyakere. Lakini abanyali bali baito ba masaba. Moba amo buna abantu ba eskimu baba amo tugaka chikura buya tugakonyo musike Fred Matiang'i abande totige siasa eregusie enchinga tobwate Fred Matiang'i tumusibu Yesu Kristo. Well done. I want you to conclude, please. Please conclude. We are under pressure. Yes. Tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele amina. Kwa majina naitwa Captain Herbert Nyaruri Moranga. Captain Herbert Nyaruri Moranga, natoka hapa hoteli ya Vuga. Kutoka 2022 niliwaomba kura za ubunge na 2027 bado nitawaomba kura za ubunge. Jambo la mwisho nilikuwa naomba aba gusimule gaiga onde bwensi otaliko bwate Matiang'i moro kiesaga chite nyumba aenda amenyo Asante. Obugambi borenka nabwo bugambi obuya. Asante. Na ande ya kabere omugambi oito koroku machogu moche mubwate si omubasi gaenda agatweba igacha agatweba igotoira nenkaga iganyari bari. Please, Yo mimi my ntacha brother. Please, no. Gotigande rongoriane. Aya karuero ngori tata. Gotigande rongoriane. Na ande ikifika wakati wa siasa tutaongea siasa. Yes. Asanteni. Ikifika siasa utakuja kuongea. Yamona abantu ba minto. Na nche na chire korere anko yane sapron yo rengo mugambi omotoereru. Na tomuno mheshimiwa korokuricha adikenyaka ogukwo ibasomete na mheshimiwa. Ongero ngori ayenge omongina o Matundura pole sana fa. Tuachakire misa. Na nche iganato muno mheshimiwa Omari Nyamwera. Thank you. Nanga shilingi Asante sana. na chezo omongina mategaria. Mbia mana sana ngokwa nangoro kongoba Albert Jonsare ndo muliki osomo kisayo tu secretary sekombe kianati. Madam Kareni no mwalimu oito umosike saburo no mwalimu oito. Tualetire paura se familia yega ninde na Karuru Evans former treasurer ninde Madam Isabella atakanya kundi principal nja kwa na gaiga women rep ninde na no mosike Mosa Isuro Nuanga. Mbia mana sana God bless you. Tiato kodra mbia mana sana. Anche kwa niaba yo musimimi Moi na aletira mbirambia se family ngorande Karen yari amariga na ndana rumu chango yari na kuru. Mbia mana. Tuakole irabon. Please. Onde buen sta chaga abon. Bia mono. Kemuranje tuira ne tuikaransa. Bia kanisa maskani. Bia mono. Tange Mike igocha. Nga yoro gusabira kurwa. Bia mono. Twagocha. Tanga. Chibe Sanchira ega, Charicha Diobino, como director, 3,000. Etware tutukua tunaomba, baada ya misa kindly, you recognize Professor Ongeri, and then
We have two groups. We have Kisii group and the Nairobi team. Tutakuwa tumemaliza. May God bless you. No mugako ya mugano. Sasa nawaomba tuwe watulivu. Family Misa imeanza. Chivo tiekire kurara bageni benge njuba ikira njoyongo kwana Charles Ombongi former councillor ila nyorire simi kurua somo sani monene sana woyo minto senior chief gwani otiekire kurara okoro kwa Gideon Oyagi Nyandrija igare county commissioner Trans Nzoia county nkobare nkara lakini kwa sababu ambasa siwezi kuepukika igante biri ndwege torokia ya ntomeira ya siringi 5,000 ukia se family kira se simia kabere oyo minto Wycliffe Otundo Motende oteneine kiroko kyobo MCA kya Mukama ward osokirake izauria bwata matangande nere ontigeire getoro kiaye ya siringi 2,000 ekinkwa se family igwase kibese chicho siringi 7,000 nkororande madam waria moyo chibese chi mbiyamo na Mbiyamo kansara mbiyamo kansara ege ndonko batebya abantu ba minto master of ceremony ingoko wake na mbiyamo no my brother alianzia chief kutoka hapa chini tigai mwaka mpaka keroka ngoko watulili bagaleita nari ngoko na mangana abiruka tigai ngoko watuleleita inchwaye amangana abiruka nari ngoko inchwaye babe kirali kia tutigere ngoko muranje. Aya, nawaomba tusimame sote kwa sababu mise imeanza. Msafara umeanza kutoka huko. Totenene twensi. Nandi turuwa masikani. Buna mwate yabo mugambia lengo muntu muororo. Na eka bu muororo aswe mukutanoye. Totenene twensi. Totenene. Anya gukonyara wako chinko bya kakera nyasago togi waso waka chinko bye bichuli nebiri yato no gatera family na bayarenge kutoka Rugari family
Aya. Sasa tujiandae kwa maombi ya kwanza ya kuanzia misa takatifu. Kwa hivyo tuwe watulifu, abomorembe abatoereru elio naletera kole omoyego yo Sabron ontiri mogambi oyo lenge oyo moito omuruoti oito naende oli twamanyite twanchete oyo agere twachirega. So tokoma Father Richard Nyanguto oyo yututanga siku wa misa takatifu ase ogotochakelia. Tuombe. Mungu Baba Mwenyezi, tunakiri kwa imani kwamba mwanao alikufa na akafufuka. Tunakuomba utujalie kwa wema wako, ili kwa njia ya fumbo hili takatifu mtumishi wako Sabroni Mogambi Ontiri aliyelala katika Kristo apate furaha ya kufufuka kwa njia yake. Tunaombea jamaa yake mama mjane Karen Nyaboke Mogambi na watoto wake na wajukuu, ndugu na dada, ili wapewe nguvu ya kustahimili msiba huu, ili daima waishi katika tumaini lako. Na wote wanaomwomboleza huyu baba na ndugu yetu, waimarishe katika maisha yao, ili zote tudumu katika imani na tumaini na kushirikishwa kwenye uzima milele. Kwa njia Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anaishi na kutawala nawe katika umoja Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Tukabali bagamwe karanse bano to chake kwaligania Biblia koletwa igalitali elio tunyare kumwaligania ayo soma gitabu osoma gutanga ni korwa se gitabu gyo konganya. So twaligania Biblia igaiga alitari tekaranse ande totoerere moyo goyo kogenda asumpangilio unobekire